Abooluganda yeye tunalimusie. Amri ambayo Yesu alituachia ni upendo tunalimusie. Abooluganda tubarangane yeye tunalimusie. Tukundane abooluganda yeye tunalimusie. Amri ambayo Yesu alituachia ni upendo tunalimusie. Bana bama musimonjiri tarimu yoyo obe munete muke muguda munaku rugendo ndumu yeye. Ejo kusekania musitu abayenguwe ne mburi na sombe pusu na mbeba munyerere na nkoko ori natunga monji ya sugala mubijibu byori yaseka ruwanga otuyambe bana bama esenga takura mukya musengesane takura mukiye senga kobukuru tamanyi kobuto tamanyi kobukuru yeye tata wabana tamanyi basukuru tibamanye tata okubona na kusekera bana kyanje kwesinki siri mubawaye tuinduke tubarangane mkugonja kwa mukama abooluganda tubarangane yeye nalimusie. Tukundane abooluganda yeye tunalimusie. Amri ambayo Yesu alituachia ni upendo tunalimusie. Na kikubaga kyangu mumakandi kya kuswaja kujaukirira mkuu kusalia mumili muntu wanarwaye takutungaga buyambi bona kusa na kuwa mwana kyanje atunga buyambi sondo ne sondo owente owe sanduku okakugomolesa kitura esente tokubala nebuli abana kyanje nobutubikoma mbyaki nkugambie lelelele tugonzangane agonza omuntu wena amukore birungi na kyarora tugonzangane abooluganda tubarangane yeye nalimusie. Tukundane abooluganda yeye nalimusie. Amri ambayo Yesu alituachia ni upendo nalimusie. Siku nikifa utatoa machozi lakini sitayaona, utaniletea maua lakini sitayapokea, utanisifia sana lakini sitakusikia, utasamehe makosa yangu lakini sitajua, utanimisi sana lakini sitafahamu, na utahuzunika sana mwenzangu lakini sitakuona. Najua ile siku itafika tukumbukane, wandugu rafiki tupendane, bado tukiwa hai baba, kwenye nyumbani tuishi pendo, shuleni tuishi pendo, kanisani mama pendo, upendo yajenga, wachezaji wa mpira pendo, kwenye redio mama pendo, kwenye vituo vya afya pendo, upendo yajenga, watalinga yetu pendo, Banyangala mama pendo, lokalite Kikingi pendo, upendo yajenga, Abdukine pendo, Papa Bukama pendo, Jinyore Dokta pendo yajenga, Patrick Bailesi pendo, Komenka Yalua pendo, DJ Gregoire pendo, upendo yajenga, Director Ahadi pendo, Timothée Tibamwenda, Producer Kefa mama, tuishi upendo. Tumsi Record.